ni phaikuni niphai krena kebarni difu gobos spela long unity victory prosperity rally bangso mai pangcheng pon la bangso mai long lumba jong MC unity mu alangli abainong pen hemepi atuma phan tangka check pipajir pon la pen alangli yake hai KAC CM Dr. Tuliram Ronghang alangli pen lam thepaklan pon Mati jong atik loke ration card kawe atuma phan akijoy pen pi bajir pon po pusi klardak pen phan bachini pon la pen bangso mai long ni traditional dance ta chapaklang dun bangso mai long penang an ki thigding atum nang chitong dun karbiang long autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang lumba jong MSc Joni Timu EM Lumsing Tiron Surjorong Kha Bidasing England Tulitima Hasnu BLCC Chairman Metali Pepi Lason se penang an ki thegiding atom chitong don se mesen pen nang so mai kachun pon Difu pen in the Kamilik report News 18 Difu atau orang yang sini ko hotel apa tapi ini sampai aku duri jadi dulu ini sampai orang itu dulu ini buat sotuar kita punya lah, tapi ke rajin dan cendal mungkin Desember sih cendal tapi tes kan yang long ke boleh telang su jika kemudian pastikan kalau di pudut dan di pudut sih kami semua ada pola masih kita bilang kajian dalam sotuar di kemudian asam malah festival yang sana dokmuka romongwe dalam 4 kilometer yang sihan umur kelas tapi sihan yang homla festival yang langsung jika amren